Erizoba Eishengyero ryagarukamo kushutama bwanyuma y'isabitiyemwe bari mu kahumuro kandi aba batangira hanshonga z'akaruru akaba kuru bentebe zo kubanza. Urushutamo oru rwakurura mukuru w'empanura z'Eishengyero Anita Mong kandi yikiriza abanyeshengyero okuhajana hanshonga eji. I now put a question that the statutory instrument number 63 of 23, the local government amendment of third schedule, instrument 2023 be approved by this house. Those in favor say on the contrary nay. Honorable members, Omukhendera bikirizana ngo bakuru b'entebe zo kubanza babene bakore imirimo yabo okusya ameezi mukaaga obu government eri kuronda empiha zo kuteza akaruraka. Onkate kitwatamu harimu n'ekyo kugira ngu kyakuguma kikaba ekizibu kuteera akaruru nkatu kigumire ahabwa iby'esente kigumire ahabwa obwire. So minister nayikizwa kongera ekisanja emyezi mukaaga iteka ndigira ngu ekyandiko ekyo akibanze omu kabineti ekyakozire akiteeka mu mahurire ebakweta gazeti kwarahiza kirito mu paramenti then yaza kukisiya mu paramenti muhereza obushobozi kugenda akakora plan ukwara atebekanise oburo abo kuba mwaza kureba ku rugenyuma ihanga ryona twasitini stamps zaba LC1s hine kituru gukora especially freshers abana bari yone bagaruka mu mashomero universities n'aba applying bursaries, so definitely babene bakikora illegally. Hina abanyeshengyero abatensa ngo enchiro y'abakuru b'entebe zo kubanza eyongerwe okuruga ha myaka 5 okuza ha myaka 7. Emyezi mukaaga nitebekanisa kugira ngo nitutekereza ngo government neza kuba yatebekanise okwera abitware kurugaho sente kuziraboneke nituza kumiza mbitu bo babire batusize kikano kugira ngo nebyahangire by'abajungu. Kunga nyenda kusima minister wa local government honorable Rafael Magezi kuba stede akarete kintu na speaker witu baketegereza ubuzwe burya hansi manyo wanje stambo bari bakeno kuzireta ngo bazirundo wanje konka nabwo icyo hati cyatereraje emyezi mukaaga government ke shabo sente itu parliament koro gwitu obwa hati bakuru b'entebe zo kubanza nibija kugumizamu n'abakore imirimo yabo okusya ameezi mukaaga obwakaruru ko kutora n'abasya karaterwe nko ku government erabene habora gasha kwa Jime Muhumuza.